Litshona njani isihlobo zami la indawo yonke nje umhlaba wonke jikelele. Ngiyethemba ndithola likahle lile weekend enhle. Ngithe ngijike futhi bakithi ngiyalicela ukuthi lisupport YouTube channel yethu. YouTube channel yethu ngizafaka ilink yakhona. Ngiyacela hlobo zami li-subscribe, liwatch ama videos and li-comment la ndikulisho ukuthi liphawule ukuthi umbono wenu umi ikanjani. Kuthi kunjalo ngithe ngijike ke ngizophawula ngendaba eyodwa nje kuphela, angisoze ngihlala isikhathi eside ihlobo zami. Ngithe ngihlezi after ngiqeda ukweza ivideo engenze mina ngase ngicabanga ukuthi kathi khona amandla kumbe ngithi igunya eliphiwa umongameli weZimbabwe. Ngihlale phansi ngacabanga ngawo ngathi ngabona ukuthi manengi kakhulu, they are too much, there's too much power there. Ukuthi lo umuntu seseluhlanya vele akula into elingakwanisa ukuyenze vele straight away ukuthi limstop. Ungathi uyananzelela amandla angikhona lawo, ayisabisa ikuthi uzubona umuntu sesayina ama executive powers esithi umhlaba wonke ezwe lonke sungwakhe. Ngokwangapi konoko? I think abantu beZimbabwe ngabe kade kuthiwa bafundile for sure ukuthi kuthiwa ufunda umbe isikolo sabo leso abahamba beziqinya ngaso besithi bafundile, ngabe siyabasebenzela. Ngeke bekuvumele lokuthi umongameli eyi1 ingakwanisa ukuthi egcine sisenza into zonke lezi ezenziwe ngumuntu. Lo muntu lo ubhidlizile ilizwe. Lo muntu ulibhidlizile ilizwe. Ngapha uthi uyathananzelela kuloko ngabantu few people around him uyikho controller everything. Ngoba lo muntu lo uthiwa imqondo wakhe awusathathi kuhle, i-dementia sisethe in, yabo. Ngapha lamandla alawo, ngapha yena inqondo yakhe ungasasebenzi. Uyabona ukuthi i recipe for disaster. Straight away i recipe for disaster. Ngabe kade kunganjalo kuzamela ukuthi iZimbabwe itshintshe isystem yombusazwe wayo. Mali shinto zobu president lo kabulahlelwe kachana lokho, ubuyele back to prime minister. Prime minister ozasebenza ngokuvotela eparliament ukutshintsha umkhuba. Khona bekuthiwa bese befuna ukuthi ubese waplan ukuthi betshintshe umuyilo kuzeni iconstitution ukuthi enjani ehlala impilo yakhe yonke engupresident ena ngapho le dimension. Yabona ukuthi ngamandla athu much onke lawo. Ngabe ingqondo zabantu beZimbabwe ziyasebenza sibili njengoba utsho kwabo ukuthi ukuthi bafundile. Ngeke bekuvumele konke lokho. Kade sibefuna ukuthi constitution ukuthi ehlale whatever time wayifunayo. 2 abantu ba displacewa bekhitshwe endaweni ebehlezi kizo ezilamathuna aboyise labo aboyise emkhulu babo oyise emkhulu babo. Bafuna ukubaba displace laba abantu kuthiwa umhlaba wonke ngoka president. What sort of nonsense is that? What sort of uhlanyo kunjani khonokho? Ungeke abantu bengaba ufunda lokho akutsho ukuthi bafundile lokho. Bengeke behlile ukuthi bekubona ukuthi lokho angeke kusebenze lokho. Ngeke kwenze lokho vele. Amandla alawo umuntu oyi1, they are too much to be honest. Emele ukuthi kutshintshwe lokho. Nxa yabona laba bathi bafuna ukungena la begenuine. Ukuthi awusikuthi bafuna ukuthi bencedise ukuthi bekhipha umuntu ukwenza ukuthi bona bengene labo badle betshontshe labo. Nxa ukuthi liqiniso sibili konke lokho kwamele bekutshintshe. They will have to come out with ama reforms
azayenza ukuthi bona labo beyibo nje wani besedlalweni beyaluza amandla kuzamela ukuthi wenze. The other second thing umele beyenze is to cut i-government expenditure. Kulama unnecessary government positions are created just for the sake of ngubani kanti lo ufaka ifoto yakhe njanje. Hello. Ungubani kanti wena uphume lapha man. Ngizama ukwenza lokhuza lapha. I'm trying to talk to my people here man. Kuyamela ukuthi bechintshe i-system of governance ezweni lakithi. Kumele ukuthi bechintshe i-system of governance. Benze i-parliamentary system. I think is the best. Ukuthi abantu bevote for a certain policy. Akhona ukuthi umuntu oyi1 yapha bukuvuke engavukelele ngeside eli wrong. Sehle sithi akumele kuzamela ukuthi ngenze lokho. No, that's not right, to be honest. Angeke awuvumelekile lokho, to be honest. Ngabe abantu bakithi ukuthi bafundile ukufunda kwabo khonokho abantu abahamba bezijaya izifuba ngakho kuyabasebenzela ngendlela bekuzamela ukuthi bekubone konke khonokho. Amanye ama positions akhona uyathola ukuthi every minister kulo minister, kulo deputy minister, kulo permanent secretary, kulana nonsense zonke lezo. Nxa umuntu engafuni ukwenza umsebenzi kayekele. Uminister umsebenzi wakhe ngowani then? Nxa sizaba lo secretary ebe lo deputy welani, u-deputy bankhona they can't even deputize. That's absolutely nonsense, to be honest. Kathi nonsense eziningi lezo ulahlele kachana usave i-government imali. Kuyamela ukuthi izwe lakithi bebuye these people abatsha laba kuyamela ukuthi behlala ibhobho. Be make sure ukuthi bayenza implement ama changes governance system eZimbabwe. Kuyamela ukuthi besave ilizwe imali. But right now bengathi bayasukuma kathesi bathi baye kumbe eVictoria Falls babhuki uthiwa kwena bahaya i-aeroplane esuka eHarare siye eVictoria Falls. Kabe kugcwele bonke abantu behamba nathi ama-whisk besenzani bezibhadala imali amalokhu naba allowance this and absolutely nonsense expenditure. Awumelanga ukuthi ukhiphe yona ukusenziwa lokho. Kuyamela ukuthi kukhathwe lokho. Zimbabwe is a small country. It doesn't even need a lot of MPs. That's absolutely ridiculous for any country ukuthi yathi kulokhuza i1 ku district e1 engela la bantu voting voting age ukube lama MP district e1 ibe lama MPs 4-5. That's absolutely unacceptable lokho. For what? One person for the whole district is good enough to save those people. What sort of work do they do anyway, these people? Kuyini abakwenzayo vele. To be honest, ukukhuluma iqiniso awengangenela ukuthi ngihlala isikhathi eside lapho ngifuna ukuthi ngithe ngihlezi ngacabanga ukuthi lo muntu lo amandla lawo they are too much man. Ukuthi lo besehlanya uyabe lokho ehlupha abantu lo besehlanya. Right now lwana ujaha lwana wabotshwaye ebotshelwa ukuthi wa interview omunye umuntu. It's just an interviewer, it's just a journalist. Usebenzela a certain media whatever kumbe ngithi podcast or interviewer wa interview umuntu uyabotshwa yena lo uyafaka ejele. And la namuhla no one else can order his release. Ngoba lwana umuntu lamandla, umuntu luhlanya futhi on top of that. Uyabona ukuthi into i-situation yankona kayimanga kuhle kodwa hayi iZimbabwe the way erana ngayi government uzamela ukuthi kube lama changes. They have to be vast changes in the way the governance system is run in Zimbabwe. They have to do that. Akula any other way around this issue.
siba bengekho genuine ukuthi wona bafuna ukuthi bengene beyenza utshintsho empilweni zabantu baseZimbabwe. Hayi ngiyabonga hlobo zami, ngiyacela laba nga-subscribe ku channel yethu kuyi-podcast yomphakathi benjani beyivule bakithi be subscribe bebukela ama videos ethu. Siyabonga.